Natin. Dapat. Station ba? Down. Fokus naman, fokus naman pa pala. Sino ba? Nagkulang. Sit. Apa ka girl? Bounce. Itu berapa sama tumbur. Alah, down. Pagli ka, Carl, pagli. Carl, akong tutunda, pagli ka. Lagi isang ikaw, kontra ini. Likod. Magsag kayo, benar. Ay, siya bata. Down.
Double po ba? Sige, palalabuton eh. Dadalan-dalan. Pag-shout. Yan, tara, duwero sa galaw mo. Sige naman. Bounce. Rival! Yung panatumboro, hindi iba yung panatumboro. Rival! Nice pass! Yan iba ko na yan. Yan iba ko. Eh, banag! Kaya patatalanan! Nice! Pipili! Girl! Pipili! Girl, pipili! Right! Screen! Itin nila sa akin yung ano ang dumagat. Si. Mag-away converts one. Alam mo ipipilit ha. Siya lagi bato. Dalam ni dia. Balik.
Palibarin ko, pero Dong. Patayong mo dito. Nag-resort mo na manauting. Ano ni Alon P? Ano text mo? Text na ay. Oh, niyan tatawag kita kamali mo. Ay, ako na ay. Ano mo ba? Oy! Yo! Dad! Ay! Bagsaw judo! Bagsaw! Ay! Nice one! Nice one, Tomon! Paglay, judo! Judo, paglay! Paglay, judo! Orang kita na ito, orang kayo! Arawit, boy, arawit. Judo. Hindi, judo. Sige, dito. Lasya tayo! Hoy, lasya tayo! Sige. Hirap ka musik mo, hirap ka. Sarap. Lakas.
Walang siya punag ni. Para natin! Para na! Okay, second personal foul on number 10. Charge atay bunag. Set tayo! Ba. Sunod ha. Hindi pa tawagan eh. Hindi lang kita. Wala lang kita. Kasusunod. Max, Max! Garo man garo. Ten. Ay, sa kalong na may pulong. Tiniring lang. Balut. Nice one! Nice one! Nice one!
Wala na, kuya. Alis ka, matutulog niyo. It's a big 11-point lead for Barangay Poblacion, 30-19. Teka mo ito ulit. Romney, Jaka Banag. Romney, box out ang papaluban. Alam lata, Romney. Palalabasan. Alam lang. Alam latan. Kami ang bayan. Boleh ba? Sembol. Malitan man. Down lah. Sakit to ha. Bargas, penagpo, Bargas, penagpo. Malundong. Jokotan. Oh, kalah. Oh. Ulang mula. Isi, talaman kayo, isi. Puro kayo posible. Box. Puro imposible, kayo tirada. Nakapagulay. Nice foul.
Ano man? Log ka, Mark. Mark, log ka. Pagdating mo na trabaho dito, mandurang na pala. Box out. Box. Nice. Si. Trabaho dito, mandurang na. Si. Gap. Lusuh ka, Berkas. Jodoh. Si. Tara. Kapula. Luksuk ka. Dito. 1 minute. Sa barangay Tumbor. Cutter ha. Jangan benegan tuh.
Dark. Ay, nilasya tayo, 5 seconds to shoot. Nice one! Sabay, sabay! Dede nih. Oke, go. Haram. Hey! Hule. Nice. Abante ka. Naik side. Ishoot mo. Sure naman natin. Baksaw. Hili, baksaw. Magkabasa din eh. Sakto na. Nice one! Aret cutter ha, cutter. Cutter. Romney, baksaw mo na Romney. Harap mo. Nasusumbo. Pinagkalaban mo!
Soriano. Posisi apa? Tapat-tapat naman, tapat-tapat. Tapat mo lang ang juto. Apa yang mo? 39-38. 39-38. Bawang pa ng isa ang barangay. Tulong, tulong! The first personal foul, number 7. Soriano. Sapa, kuya! Alisin! Ano ba yan? Second free throw. Next.
Jodo, tsaka pagloy. Jodo. Jodo, tsaka pagloy. 3 minutes, 30 seconds. Alam, Hart. Palabasan nyo, may papalabasan. Sige mga lamis, Suriano.
ano? 25. Ate, isa pa rin. 25 sila mo. 25 sila mo. Sige. Sorry, ano? Wala na eh! Ang bukira na! Bubaraw sa nakadarak to. Alam na. Okay, bili mo ba? Okay, bili mo. 18 seconds. Take the shoot. Shout out sa Pasang Tumbor dito. Bagong Tumbor. Hey, Rep. Kata saya Rep. Masalah
MVP. Tumbor. Isang stand natin. Walang po ng GC Broncos. Shoutout kay Rep again. Pasok nyo kay Valdez.
personal foul.